Pozdrav ljudi, evo nas ponovno u Pro Gaming. Danas nastavljamo sa mini igrama. Igramo ponovno Jumper. Evo, krećemo. Ovo je bilo blizu. I mrtvi smo. Ovo će brzo završiti, znači svi su dolje na zadnjem katu. Ok, još dva igrača. I ovo je gotov. Idemo dalje, opet ćemo igrati Runner, samo da uzmemo kit. I krećemo za 55 sekundi. Inače vidio sam u YouTube, znači dosta pogleda je došlo i pretplatnika i ima i komentara nešto i to mi se sviđa i evo, samo tako nastavite. Da vidimo. Ok. I krećemo za 5 sekundi. Lag. Jao, fuck, opali smo. Ok, samo ovaj dečko struje, dobro ova dva. I opet je isti dečko pobjedio, dva puta za redom, znači da je dobar. Da vidimo šta imamo tu u čestu. To ne možemo. Evo, imamo malo vatrometa. Ovo je bio veliki. Ok. Da vidimo zenica. I ljudi, evo ga, ovo će biti zadnja, znači, runda danas i krećemo za 5 sekundi.
Ova mapa inače uvijek zalaga na početku i dobro, sad nije toliko zalagala, to je dobro. I mrtvi smo, ljudi moji. To je bilo to što se tiče ove epizode. Hvala vam što ste gledali ovaj video i vidimo se vrlo uskoro. Ćao!